Ole tun truma hian computer tips tlem azong point linga vel kan han sei don ani masipera chuan na hin he mai computer oma hua mai computer hi kampai bo chinanga ti hian a computer ka om ta lo ni lu dan na wang khop mai chuta tak chuan Windows le i kan mitanga tikhan he ma computer a lu dan ni a ti chuan he ta moya hin kan klikanga ma computer hi kan right klikanga so on desktop to sanga kan lang vele mayang kha khatna ita sila apani na tan chuan ni hela hian toolbar a hian pacemaker te Microsoft te Photoshop te Lightroom te FIFA te oma inti hi ti hian click mai the ni ya na bot click khani mai ya chemi lok chuan ta in keyboard atang kan ti chinan Windows le ti Windows kan bet masanga ti kan metanga Windows kan meta ti kan meta solo page chat mai pacemaker Microsoft kan izela pacemaker zona kan daa kan enter pacemaker lo lang mai dona chung kan close le ang delete sinang Windows le ti meta izela Microsoft zona kan titinga kan enter nga Microsoft akan dute mayang kate kani pani na ole adot lia chuan ta my computer akan dute nga internan ta my software akan duta kan minimize my computer akan duta games akan dut le tichuan hei origin mohi click tel pokila Microsoft form tel pok tada tihian ve khata folder kan hong tro boka origin kan hong boka i kan hong boka tikhan aka kan hong tro ta ni tihian mouse sen du hi click thei boka chimi lo chuan neten kan tilang altar kan betanga tep kan mitleang altar kan bet masanga tep kan metle sinanga tikhian andu nilai zona then software aduta tihen desktop tikhan desktop zona kan thla maya chuan games zona oma an thla le maya origin zona rondanga an thla origin kha rondang le maya desktop zona kan thla lenga tikhan lo lang le maya tikhan file kan hom thu tok ta thil chu sang sang khamia khan ni hetang kai mani altar le tep kha tihen kan betanga software a luta ta game sa lut le original lut le desktop pa te khan azona khan kan thla mai don ni khan ni le mai le antot le chuan Microsoft kan luta hian thil kan chu charger ta ni chuan thil kan chu charger lai khan
lo zun chuak emaw phone emaw lo ri a pawimawh si a hemi han minimize man lo emaw han stop bawm khan teng te hi khoi alo ngai thina yes no ti vel kha hemi ngai lo khan Windows kan hmetanga L kan hmetlenga Windows kan hmet masanga L kan hmetle don ani lo ende chinang Windows kan hmetanga L kan hmetanga screen lock dei don ni tikhan chuan an man huna ta hian tikle zewanga khani le adut le a chuan computer a kan du re rengin ta hian task bar toolbar hi hoi hin lo om vek zela ni lai hi task bar hi a in lock tlang pui poka lai hi kan hu po chinange khan ka an tikta a bo de meya chuan lai hi task bar hi ti hena sir lampanga kapot te me chuk zo in oma chho zo in kom pot le ei chho chuk lama ni de sir lama kham pot le sir lama oma computer te chutin la in siam ron ve le meya lama kham pot le nga aset noilam pakai hen tlang puin oma kan hang thiam vekin kan ring boka an soitel vele mi ni an lok le dei la ka khani le ole to ber tan chuan ti to maila computer shutdown dan la ya klika ti shutdown me khani ya ti ang lo chuan keyboard atanga ti dan kha alter kan hmetanga heta F4 kan hmetlenga alter F4 chuan enter asung khani alter kan hmetanga F4 kan hmetanga shutdown khazung khani clear tu te zawai chunga lom thu an choi thar le ni